Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ki kampen roy hapo ki shnong ki thao ki bahap hapo ka 19 South Shillong constituency MLA ka than ubadeiru chairman ka Meghalaya Tourism Development Council uba Sanbor Shulai menta ka kinti ulaphai khmat kerpang sa ki khun samla jong constituency ban kintiu haki kam hile kai kum ga jing ais ngo bhas nem thamai ki patba ko constituency uba Sanbor Shulai menta ka sngi ulapli patba yo mau nongrim ban snai ka madan football do artificial turf hamadan laban ha ka jingmang pisa ka balakot hadu sunklor arpun riulak lai pusan hajar tingkah ya kani kamang pisa la yo lingba ka Directorate of Sports but kumjo ru na ka State Sports Council jong ka sarkar jilla kani ka hamadan laban ka longkat kum ka standard size balashna ya kani ha ki babun ki benta bakenthop nadu kinala ki jaka kre bat ki jaka shong than bat kumjo ru ka office bat ki jaka kilanmen Habakran ha kajing alang uba Sanbor Shulai ulaya thu banadu badu ya kamadan grazing ground ka sports club hapo laban kala hiar bha ha ka kam yele kai football bat lingba kani kamadan la khami lenti bakan kentiu biang sasisin ya ka nam jaka sports club jang kalaban shu uba Sanbor lapan bana ba ya kani kamadan laban an IT ha gi dorbar snong sengken thai bat seng samla bakin pet kin khmi ya kani kamadan khanang man lat na kajing sha pandon kam bakla ha ki khana ki bangop ha ki jingdi basniu na udrok na kanyang jaka dorbar snong madan laban kum kajing sngongu kala ais ngo bha shi officer jong katnat sports de kijing ais ngo bha man sa kan mau halor ka jingle bha ya ka snong tangi ni apli no ikane ka onorim ka ba nampak ka badan ku play so mo pra ai ku play was bo ya ke kijing ko ko ba fix ai nampak ka badan tangi ni apli no ni mo onorim bas Agini kisni lay ba Sanbor iya dan po hostal sipor lagi kita muli nong ba bet bo piang hati pantagi kambaro ini kita benukot kami nyastang ya kita singan program ini ya ai program di Sanbor nggerak jong gajing sokian dengan senong demi na dengan sport club ba Sanbor ini yo alat bisa kai da ke jong ni ai sina ai program Basa, kadang-kadang badadin bakaladat, dorong sedong kandon berga agreement, kita bukit selesai jointly, buat kedor Barcelona Sports Club, second day bersing samla panalaban, kumgi guardian, iban take care, iban iban sumar, iban regulate, iban penyat, eka, bakarum desu kemadan kaba, mo lain lan, kaba kilaban rum, banyak drugs, kia. Ya lagi kampuman penumrong suadin meladan naklian kajumpi sau organisation Dorbarsong Sport Club sengetes sing samla kan ke agreement kebapin ya saya bapin mapi di guardian di tribe ban pet ban riban sumar but aga por beleka kinder di terms and condition kebapin siate nakalian kajumpi south league committee ba pinkang kapor Insya Allah kai kapur, badru babinum kemau ba, kat kumgi guideline di kalong ba, hadin pelajar dorong sedong, di activities hakan kemadan, terlong betang ke sports activities, jemnum dan suka activities bapin, asnadara bapin, ya perlong, lesium ke cherry blossom bapin, esya, kejakasat, kafir, kejakai dan subha.
Ini yang dia dari guru boleh ini dan kemarin sekolah juga kami kita di bawah nasional juga kami dia sebentar manusia mau tu belum ada baru manusia bukan hidupnya Jakarta Jakarta ke pergi hidup kita kita put beli soba dan kami jaga langsung di soba kan kami ada kemarin kalau betik kang dapat lagi sports activities but Angni rugi kalau ada ki condition kaba radon akan gawo karena kaba nusai kopi syaka sapi sau sent na duka Dorwarston Sports Club sengte sing samla sisi kopi inside karena ba produktif ya ki activities ki baga government ka department kala bu ya jadi condition angni kebangan sa kopi abi kan bangin ngenwara ya kana bukan long kawin ni gimadan hapora jugi le si hapo sor kebala mo hasor kolong kebajanjar mau ke ajakan re kini ki di guruku jogene alam senong jugi kerang bara jugi bagaimana berklat ya kiru kerang bara kerang basno narugi porandai bagaimana yang dia berklat ya ki nadu gitu barang dan bagi haru mentah bagi itu bom dan subangi yang dia berklat nama dari start itu penting aja juki bagi preserve mo jadi jaga kebutuhan benda di situ kamu ujung agak cunghi ilala mana ayah hakim kisnem katukannya posnem nagalian karan ilala kan ayah gomba ngriu di balang satu sepori ra nyai ya belum diktab ya di balang tamai di balang urusan tali including ya the common graveyard daga jing tunggu kabang ibu kerpang ya gitu ki men ki para jemi ki baran haka balang independent kumur kadian ka balang lajang ki bomdan haka no ka balang bat ki bomdan nan ruwa wat haka sengasi bomdan ki yong ki dei baran haka balang independent ki sabu ya common graveyard wat laki muda na balang dan balang independen ndrei takam sinong pat ke simbenta kayap kay mo sinong kathabu ke simbenta ngiyak hae he lang aju tiyaki le guna ntep se ntang se takataro ka digi penjing ay ko jungi ma ngakan ma kumuway na gimambar agapor jungi ma pentan beli mga kongkway beli kumu presiden jugaran ngami kemana lurus yang bisa pura pura kumusam lah yang samla barang kena do kan long member juga working committee juga rai laban ya ka pengambil khidmat ke lurus yang bisa pura Jesus hak pada hak pura ka iya warna ya ka jumut pengide bendon no ban bahan no nagara koi kalau ngitep na benta kini ki prolog bagaimana common graveyard nomor lagi ni prolog kemudian balang ada religion Directorate of Sports and Youth Affairs Government of Malaysia baru nagalian juga State Sports Council kaba nilai initiate akiti sedang beradab hadir ba ngalayo beli songkai Chief Minister bati ba sekalian akan merajang Chief Minister dan Sports Minister ba kalagan ke proposal kalagan ka bisa ka airmark na pendaki niki artificial turf lalu ki improvement yaki madam kawa ngalayo benda lang hangtu san krur naki naga south ar krur ka balamang yaki south liki foot kiniki artificial football turf kawai na kita Chief Minister bahkan bersama baru bahasa clear
Kung minister ngila approve hakam rai jomo chief minister penting ya kan madan ru kaba out of 42 crores lagi southly iwadan lagi wait islam kawai nagajug jing jung chief minister ku sport minister pa saklial yang aga mo dia pibro kabakila penrung special haga naga package pakiam out of 42 crores nomor bangila dan lupa karena existing ground ibasa ya kan naga artificial turf the sub base but kiri lagi angko the facilities sebagainya ya ki office rooms ki dressing rooms yung ki players kan dan ki office room training class na bantaki athletes bagi ciele akai tangamanan retinyo ru ya kan dan kerja kelas terbang practically makin hikai theoretically makin hikai ki sama jungi biar akai sports ki training class room for the athletes but kiwi ki Singgal kam kumba la erma agane kasan krur arpun reulak kam nasoban aini kuble kerpang chief minister sejisin baru ya sports minister iba la sanction iba sanction ma kamra jung chief minister hi agajing dan lang kedona ga pila khot nga ban penrung lo ya kadang barang kadang jadi hujung play ya nasoban ai kuble kerpang na bantajung hiboro ya ka office jonga directorate jonga sport and youth affairs government begilia baru kamtam ya ki officer ki engineer ki ground force jonga Shillong state sport council bahadin balai mundur kilya di maki bapan kre ya DPR katakan details project report lani ka plan estimate la banong no badan ka tangi la yo ya ka approval la program meet yung chief minister ka jingdar lang sports minister